Alpha Mizo Production YouTube channel and tule ngai thatute sipai vekule October ni somle paruk kania thutharang sang kan ngai thadona Mizoram thutharin bultanang Central WMA Executive Committee ni som pali thasom sang hi som ni pali jana thukhom thutluk na angin voin ni som paruk thasom sang hi som ni pali hian tun naya Transport Department waya Aizol DTO office atanga dan lova learner le driving license pek chua omngeya anriat chungchanga ma lak saktura ngen na le kha chu Transport Minister puwan lalhlana hena anthe lut Central WMF foi tu ta chuan tun nai hun enge mo chen kalta atang khan mithen khatte le ral tlan jinga mithen khatten driving license olsam taka an nei mai thei thin chu chui chiang in mi enge mo zat kom chian an ni ti tar langin heta tanga an thil mu chua chu Mizoram mi le sa tik tak jinga mithen khatte le District Transport Officer DTO wa thok tu te in thurwalin danin aphu tanga learner le driving license nei thei tura le khapoimo document thiltel ngai nei lo ta hna learner le driving license pek chu ani ngei ti finfi ani ante Central WMA tarlan danin learner le driving license siam du ta chuan hetiang siam theya in soi commission hong hna document engma pek ngai lovin an bituk zat poisa tam tham deuh jok an pe a an ni hian Aizol DTO wa thok tu te hna apa ngaya poisa choi ngai aya tam pevele in an lo siam sak thin hetianga pon lammi learners le driving license siam sak thei tu ten department lama thok tu te poisa an pek na evidence po Central WMF way tu te hian Transport Minister hi an hlana Mizoram khopui ber Aizola DTO in hetianga anti thei chuan district danga po lau thonan nei len viau thuan soi Central WMF way tu te chuan Transport Minister hi Transport Department hoya diklo takalarna le driving license pek chua in nam noi te chu dan anga nat taka hrem tu le danina phut document engma nei lo le driving test po paltlang mi alova driving license pek chua mi engemo zat om to chu a him lo awanga cancel le turin le tun nuwa hetiang a thlen to lo na rang taka malak sak turin an nge na ni Israel in Lebanon chimlama Hezbollah helpol an be mek na heng huna United Nations sipai om te chu in son turin ngen ba se UN sipai te chuan anom chunjom zel don ti an soya Israel be na UN sipai panga in liam an tuar to a he thil thleng hi ramhrang ten an dem hle ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thotan ni khan UN sipai te chu Lebanon chimlam Israel ramribula anomna munatanga in son turin angen non le a Israel sipai ten UN sipai UNIFIL UNIFIL tia soite an beinia pu na chu aphazui bok UN peacekeeping chief Jean Perry chuan Israel Defense Force 10 blue line atanga in thiar fe him turin ti ma se UNIFIL chuan anom nangaya anom chunjom zel don ani atia UN sipai te da chunjom zel an ni don ti hi UN Secretary General Antonio Guterres point alo soi to bokani pathian ni khan UN sipai ta chuan anom na mun pakhat chu Israel tengina kap ti nan puwa ase Israel sipai ta chuan teng hian UNIFIL post atanga metar engemoza ta hla akap ni nan soi ve thung Netanyahu chuan UN sipai ta chu ti nat an ni velo na turin an omna son turin Israel chuan voi engemozat angena ni ti in chu asan hlen turin atilowa Hezbollah hel an be chung lo in thiar filim turin an ngen ni ina soya Hezbollah chuan Israel an be na UNIFIL mun te chu in phenna atanan mang ti atalang Israel chuan Hezbollah laka an ramveng him turin dikna neya hei hi atizel don bok ti in Netanyahu chuan a soya hemi rual hian UNIFIL sipai te tina tel lo turin thei tok an chuat huwa soi UNIFIL mi le sa ten himna tur thaber chu Israel ngen na an ngai poimo a in be na hmuna tanga lo in thiar fi him ri chu ani ati Israel Prime Minister chuan Israel hian UNIFIL a beilova Lebanon mi puipo be heklo Iranin a chom le a thlop Hezbollah a beya anni hian Lebanon ramatangin Israel hi an ron be ani Hamas ten rong takani kum October ni sharia
Israel an beitu ka Hezbollah hian a thana inti boina engma nei silovin Israel an ron beizui ve ngal bok khamini angkhan Israel beina atan rocket le missile sing chuang an kap chuak to ani tina soi United States chuan Israel le Iran inkar boruak chezela Iran beina laka Israel a inven na konga puiturin Advanced Anti-Missile System Terminal High Altitude Area Defense THAAD athon don ta a sipai engemozat atir tel bokang Pentagon ho tu Lloyd Austin chuan pathian ni khan Israel Air Defense thuam chakna konga puiturin THAAD Missile Defense System thon turin thupe khi ati chuak ta ti Department of Defense chuan asoya a enkol tu tur US sipai zapo tir anni don bok ti atar lang thu chu asiamin Pentagon chuan THAAD battery anthon hi Iranin ballistic missile manga abe na thlengpal thuta Israelin aram ven himna tura amalak na US ina puizel don ti lantir na nia heiba ka Israela America mi te ven himna tura ni bokani ati THAAD system anthon lu hun tur tak hi soilan alani lo heti lai hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US in Israel missile system athonani chuan asipai te nunna athap ti na aniang ti in na vau ve thunga Araghchi chuan Middle East huam chunga in dona thleng mek te ti top turin thei top kan chua mek ania kan mi te ven himna tur hian tiam chin kan nei don lo ati THAAD hi altitude chang taka ballistic missile thlok lai kap thla thei tura duana nia short medium le intermediate range missile po kap thei ania wangin missile defense huam zau takani KM za somnga tanga zania target hi afu theya target afu re thi za don atlinga THAAD battery tina hian truck mounted launcher paruk interceptor le radar paruk amin sipai somko panga velin an enkolanga ya US in anti-missile weapon anei that perjinga mini in kumsang ni pakwa khan THAAD battery hi Israel exercise nei na turin alo thon to bok Israel hian anti-missile system hi Israel Rafale Advanced Defense System le US Defense Company lian Raytheon Siam David Sling saneya Stunner le Sky Scepter hit to kill interceptor mangin kilometer za thuma la atar keta fu thei heiba ka hian US nena an siam Arrow 2 le Arrow 3 system an nei boka level niamami kap turin Iron Dome defense system an nei bokani European Union chuan Irana farm le mimal thren khat chu Russia nena drone le missile athon kai noya a reka mimal rek zinga hian Iran Deputy Defense Minister potelani European Council chuan thotan ni khan thu chu asiamin mimal pasari baka farm engemoza chu Ukraine dona ta na Russia mantur ral thuam le manrua te thon anni chungchanga rek anni atia heng anmi rek te hi EU huam chunga anthil nei te khoichet theilowa da sak anni baka anjin khapan ni bokani Iran Deputy Defense Minister Said Hamzat Galanda Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force high-ranking member baka Iran Airline pathum Iran Air telin rek zinga hian antel European Commission President Ursula von der Leyen chuan rek na siamani chulo momati thusoin Iran sarkarin Ukraine domek tu Russia apui hi pomjam mai theyani lova ati to pangayani ati heti lai hian Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghia chuan Russia nena missile an supply lo thusoin EU in rek na asiam chu international law kalani ti ina soya Europe ram then khatle UK chuan fin fiana eng ma nei lovin buaina hian Iran hi enrola anpu ni ina soi UK hian thotan ni khan Iranin October ni khata ballistic missile manga Israel be wangin Iran sipai ho tu te rek na alo siam to boka UK in a rek jinga hian Iran Army Commander in Chief Abdul Rahim Mousavi le Air Force ho tu Hamid Vahedi pontelani Israel chuan an then Iran be ngei tuma thutluk na asiam to thu Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a soya Israel hian kong engkima US puina dongin
an in thlop tha hle thina tuna Hezbollah nen an in do mek na po hian US chuan thei topin alo troi om to a ma se Israel Prime Minister in thu chua asiam thara chuan Iran be nge ya tum thu sain US thu sai chu alo zom fo to thin ni ma se tung tum bi kero an ram chung khoi bik ngoi ani awangin thutluk na chu an siam atul thu a sayani October ni khata khan Iran chuan engma sailovin Israel ram lama hian missile kam het maya hun rei fe chung chu Israel hian chang let lovin angoi renga US chuan Israel chu hemi chung changa hian a then omram te betur le inrem na soipui turin thurona pe a atul chuan palai na tho sakpo ain huam thu alo sai to ase Israel chuan hemi po hi chang chuang lovin angoi renga rei fe ngoi nuwa nimina khan Israel Prime Minister chuan anram muk khoi thil ani awangin tu ma thuron an lak lo tur thu le an ma ni chin fel turani thuwa soi chuak ta ni Prime Minister Netanyahu chuan US in min du sakna le min tran puina zong songa hian kan lom hle a ma se an ni hi in thlan ma ba kan ni a an ram chunga boruak thalo jok om lo nan hetiang hian an ti ani mai thei tin Iran atang hian an oil lak lo hi atam tham em a hemi ti to phi an hlawani thei bok ti in eni chuan chu tiang thil chu kan hlaw ve lowa thutluk na chu kan siam fel to ati Israel in Iran an beile dan tur chung changa hian thutluk na an siam fel to thu sai ma se engtin nge an chan le don ti le an chan le dan tur le hun chu a soi chuang lova an la buai chawri zel don ani mel hle tin USian Israel in Iran hi a beile chuan in dona na sa jok a chuak ngei donin an ria a Iran hi nuclear ral thuam nei ram ani bokawangin an man mai an hlawa Israel hi khap be dan an zong ram zelani ma se Israel chuan US thuron hi zom an tum lori mel le ani North Korea chuan South Korea ne na anin kalpo na te chut cha vek atum thuwa sai nuwa thole ni khan South Korea po tu kong pui then khat chu ati chi ani in South Korea sipai ta chuan an soi South Korea Joint Chief of Staff chuan ram pahnih te in rina marlama kong then khat chu nimin chuna khan ti chiat ani thu asoya kong pui an ti chiat ma hian sipai ta chuan warning nan silai te po an met puak ni na ta lang thotan ni khan North Korea chuan kong pui ti chiat ani tur thu hi South Korea polo fil to boka North Korea hian an ram sarkar soi sel na thujiak the dat tur phurtu drone chu an khopui piang yanga a thlo lu tir nia puin hei hian Korea ram pahnih te in kar hi ati chhezwal hle ani hei wang hian North Korea ram ho tulu ber Kim Jong Un chuan military le security official te chu meeting anei puya malak dan tur ten soi ho ani North Korea kap turin South Korea ain ringhal South Korea sipai te chu North Korea lamin anin kalpo na kong puya ti chethut ani chuan kam hal tura thupek ni in anin raring to hle a North lam hian kar masalam khan indo chua pal thuta anin kalpo na kong pui te chu alo khar to a hei South Korea lam chuan a rethiam lo hle North lam chu indo tura in ruwa mana ngain thil du om lo engma thleng om lo chunga kong pui an khar thut chu an thin rim hle ni South Korea sipai ho tu lok pakhat chuan kong pui te hi ram pahnih in unaw na lan tir na pakhat poimo em ania hun rei tak chung kan lo man to ani ti in North Korea lam thil ti dan chu atem hle a hetiang ani awang hian lo thei lovin ke ni po kanin rin atul to ani kong pui hi an ti che thut ani chuan kan kam hma lang atia South Korea hian an sipai te chu in raring tura cha in ramri hnai khuwa te in dona a thlen pal po a chengal thei turin a ombel tir ngala an sipai te chu an ram chin hum him chu an kutani thuan hril na sa hle ani Canada chuan an rama sik in lak ran du pol ho tu Hardip Singh Nijar tha ani chung changa in nam noya puin an rama Indian diplomat paruk te chu a hnot chuak vele a India chuan India rama Canada high ranking diplomat paruk te alo hnot chuak ve to bokani sik pol ho tu Nijar tha ani chung changa India le Canada boruak hi thalo hle a Canada Prime Minister Justin Trudeau chuan Canada ram chunga Nijar tha ani na hian Indian agent te anin rol nge ti fin fiana thatak anei ni in alo sei to a
thotan ni khan mi puite himna ti der thong zonga chet na hian India sarkar agente anin rol ti chiang takin an hrele nia soin an rama Indian diplomat parukte no chua an ni thu hi apuang ani Canada rama thil sual ti na India ain rol chu thil diklo pomjam mai thei ani lo ti ina soi Canada Foreign Affairs Minister Melanie Jolie chuan Canada mi te himna hi sarkar mo phupna lian berania midang pet chuak tura thutluk na kan siam te hi finfia na thatak ne na siam ani India sarkar chuan nu chuina kalmeka ram pani te ta na hlok na aum theinan min pompui turin kangena ni ti in eksa ta lang heti lai hian India chuan thudau pu na hi apha a nizar tha ani chungchanga Canada in a chui dan chu apom lo thu soin Canada Prime Minister chu he thil thleng hi politics khel na man ruwa amanga apu thungani Minister of External Affairs MEA chuan Canada Prime Minister hian akai ruai sarkar hnuaya tharum tho tu le helpol te tan munzau taksiam sakin hei hi Indian diplomat le ruai tudang Canada a omte beinan le ti buainan an mang thina ni ti na tar langani Taiwan President Lai Ching-an China thil phu ta pom du lo nuwa China chuan October ni sompali sang ni somni pali khan Taiwan le a chevel biala military exercise lian tham taka buat saya China chuan Taiwan chu China ram mani tia pom turin Taiwan President Lai Ching-te hi an phu ta ma se ani chuan alo pom du bik lo ani hemin hu hian China Navy Army Air Force le missile corps te chuan drill hin nei zuya People Liberation Army Eastern Theater Command thupuang tu Navy Senior Captain Li Ji chuan hei hi Taiwan Independence thlop tu te ta na warning ani ngal thua soi bok ani Taiwan Defense Ministry chuan China chet dan hin taka soi selin an sipai te chu atul huna cheturin in rarin tir ngal an ni thua tar langani Taiwan chuan ni khat chung lekin China sipai in do thona za somnga pathum chuang an ram chung zona an thlok ti soin hei hi an chiar thei chin chau alani jok an tia China hian an sipai te nun chan an zir tir mek ti an soya in do thona le drone te in do dan ba ka tuipuya chet lat dan thlenga Taiwan ram naya an sipai te an zir tir thu report then khat chuan an tar lang Taipei le Beijing hi anin ngei lo hle a tuna an ram chung zona sipai in do thona thlok po hi Taipei chuan an khathiam lovin an thin rim hle ti Taiwan President Lai Ching chuan soin keini chu mipui sarkar democracy du kan nia an ni chu an ni velo ati China hian Taiwan ram hi nei atumna alo rei ve to hrim bok nen tuna an sipai nun chan azir tir na muna tang po hian an ram nai kher hi athang lui ni in Taipei chuan anga ya Beijing chu mi rok tu ti hialin na soi Taiwan President Lai chuan min room thai ani chuan keini point kan thei top kan chuanga an dolet ve ang kan ram chan nan chuan kan huai sen ve tok atia Beijing chu asipai te in son tir rang turin a riat tir ngal bokani Russia Defense Minister Andriy Belosov chuan thotan ni khan Beijing to in Taiwan bul naya China sipai te nun chan zir na mun thar ato ngala Belosov chuan Taipei le US sarkar te atangin helai bial hi nei tumna a omani chuan indo na mangin chin felangai do na keini point tha kan ron tho ve ang ti in China ram chin chu ven himpui an tum thua soya Russia sipai ho tu lu hian acham chungin sipai ho tu lokte ba ka sipai lama mi poimo tak tak te akom don nia soya nia China le Russia in tuipui le khomwala sipai lama an tho dun dan tur te an soi don bok nia soya ni China le Russia hi in thian thata kan nia ram huai tu te po lo thok ho fo to ni in khovelin US lam a hoi thup lai le an in ton siak lai po a ngai dan sang neya lo in pui ton thin an nia tuna Russia sipai ho tu lokin China atlo po hian an in kung kai na a so nge zual lerin ani Russia chuan Ukraine journalist Victoria Roschina chu Russia tan ina aboral thua soya Victoria ipa chuan afanu boral thule ale khathon adong ti soin an in a thlen thei hun le eng thil dang ba a in ziak lo atia afanu chu nikum August tha a man ani thu chau a riat thu a soibok
a chan chin hriat zui aum lo ba ka a fanu chu engtin nge an ti zui tak po a hriat lo thu apa chuan soin aruang lo thlen chu adu dana ni ber thu a soi ani Russia Defense Ministry chuan Victoria hi September ni som pakua khan a thi thu an ti chiang zui ve nga la aruang ero chu Ukraine in an sipai tang te anin thleng pui chawin an hlan let tur thua soi ve thunga Victoria hi Ukraine journalist ni en apmuna thil khendan report pe thin tu ania mun hlom tak taka po akal thin ba ka Ukraine le Russia boina po hian Ukraine te din mun khovel bua pholang thin tu ani boka Russia sipai te hian a ma point an lo man to a ni som nuwa chua le in ani hian a na chu a chhun jom le ngal zela wangin an man non le a Russia tanina aboral zui ta ni Moscow chuan French researcher pakhat chu foreign agent in an man ti an soi le boka Russia sipai ta chuan June tha khan French mi hi an man thu soin Switzerland rama tlomngai pol pakhat be chana thok ani thu an soya en thatu nia an hriat wanga manan ni thu an soi bok hepa hi Lauren Venetier ni in thotan ni khan Moscow court pakhat chuan kum thum chung an en thak ruk to thu le an ram en thatu ni nge ya hriat ani thu a soya thiam lo a chan tera Venetier chungchanga hian an ram chuan thu chua engma an la siam lova Ukraine chuan en thatu ani lo thu sain Moscow chu rang taka poisoi lo an man chu chuangal turin an ti thungani